بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Continue na to in pangadjian ha مادة الفقه، كتاب متن الغاية والتقريب كان إمام أبو شجاع مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى. Naubos na kita niyo ring ha tubig, hukuman sin tubig, mga ginisan sin tubig. Bihaon marikita niyo pa julud al-mayta. Basahun ko matan. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. نعم. وجلود الميتة، إن جلود جمع سن كلمة جلد، إن جلد بائس، إن بائس سن ميتة، إن ميتة bangkay patay, mayta yung pagtag, bangkay, amoy patay. Ha? In pais sin binatang atau kanin patay, in bangkay, tathuru biddibaw, masut si pasya labay ring hadibaw. In hati sin dibaw, naz'u فضول الجلد الذي إن بقي لتعفن الجلد. Indibag paglano sin pais, unsan man ko magsumbay mga kambing, igan mo na yung pais. In pais amin halawom, aun pa sana may mga lumi-lumi, dugo bukal, amin biya mga kuan hangin-hangin nito katan, tambo-tambo. In paglano sin pais, sin uno-uno na hipaglalano, chemical na katawakan na di ka to pagkusan mga bangkit. Ha? Ipaglano, lano ang bihan. Kaya manan sabunan at tawakan kalisan. Ingan sin paglano yan to dibaw. Uning pagngan, pagtagad to paglano, dibaw. Amaliyatu ad-dibaw. O amaliyatu tadbir. In pais sin bangkay, long taong mga bangkay, ha? Ang patay, long ta mga kambing. Misan siya miyatay, manjari mo pakaunin pais niya, lanuan, masutsis siya. Amot tinhati sin wajuludul mayta. Ulin hati sin mayta. In mayta long sin mga ulama. Kullu ma mata bighayri zakatin syar'iyyah. Kullu ma zalat hayatuhu bighayri zakatin syar'iyyah. Katan sin miyatay, wala siya liyabay sumbay aturan sin pagsumbay haa may Islam, impagtag kanya mayta long ta kambing kaya kalsad siya miyatay mayta. Manok siumbay siya sin bukog, di man jari pagsumbay mabukog, mayta yung pagtag kanya. Katan sin amuin naig imukatin kabuhi dahin doon kanya wala liyabay uno, wala liyabay sumbay haaturan sin Islamin pagtag kanya mayta. Ato misan siya sumbay sa in nagsumbay kanya majus in majus amuin mga sila
Inaga malong tabihan, magsusumba mga kayo, susumbay mga barhala, way agama. Siumbay nila. In sumbay ansin majus, in pagtakaon may taras. Misan siya siumbay haturan, sa puti ka in nagsumbay, amuin nag-aagama sin agama majusiya, matagdain, in sumbayan niya mayta. Tamam? Na, nalungsin mga ulama, وَجُلُودُ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغ. In pais sin bangkay, amun wala na sumbay haaturan sin syara, lumano pa siya, masutsi pa siya, labay ring ha, dibag. Tanyo yung dibag, kung kumaka mga kambing niya, may matay na lang mo, najis na sa ini, maka pa yung pais niya. Sa dibagahon mo siya. Tamam? Na, labang siya na dibaga, mabiya na siya badyo. Amo yung kyurdan najis, lianuan mo. Yung badyo kyurdan najis. Bang muriyak na kan lianuan, maigin na jasa niya. Biya tulay sabihin, impais, simbinatang, biya na siya hantang sin, badyo. Na, amot to, in pagyan sin hadith, ayyuma ihabin tubir, faqad tahur. Hadith. Ayyuma ihabin dubiga faqad tahura. Sin hadith. Hadith sahih. Uno pais. In ihab pais amin wala na dibaga. Uno pais. Nadibaga na kalanuan faqad tahur sabun nal tuod nasutsi na siya. Na, kataan, way mo ba lipuas si Sarah? Kitaon. Illa jildal kalbi wal khinziri. Malaingkan, aun patinggal, aun palipuas. Unin tinggal sin Sarah. Jildal kalb, paisin iru. Bukun aso. Aso Tagalog. Illa jildal kalb iru. Bukun qalba kalb. In qalb pangatayan. Illa jildal kalbi malainkan pais sin iru. Wal khinziri iban sin baboy. Tamam? Pais sin iru iban sin pais sin baboy. Di siya matabang sindibaw. Bukun ka magpakuha hukuman lang mo. Kung may matay iro ka, untay pais, inaunta jacket. Najis, haram, malumi. Di siya matabang. May tadpuri matabang. Sa mablong sim mga ulama, in iro, iwan simbaboy, a'azzakumullah, hahala mo yung buhi pa sila, najis nasal. Tamam? Misanin buhi pa sila, uno na, najis. Nabiyad diin na habang miyamatay na. Atin niya labi na tulin, pagka najis niya. Sabab, in kabuhi, in ta'thir niya, haamuin kasussi, ablag min halil haya, lang si mga ulama. Bangamuin masipa siya buhi, makusog-kusog pa yung kasussi niya ring sin, bang siya miyamatay na. At niya bang siya miyamatay na, naway na to, makampay buhi siya, atin niya, okay pa yung pagkasutsi niya. Habang miyatay na magduruhon na in pagka najis niya. Na in iro, iwan simbaboy, misanin buhi pa, najis na. Biyad din na bang siya miyamatay na. Kandalong si mga ulama, di tuod matabalin do ayan. Tamam? Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Pagtaaliq ka mo ha. Kung ka mo may atod jajab mataas mangga, pagtaaliq ka mo. Mani maksud singkuan. Sa bang nyo di taalikan gana kalupahan nyo na way makapinhaon nyo. Kadabang kita magbasaywan kitab niyo.
Tamam? Kung kita Imam Shafi'i. Nah. Wama tawallada minhuma. Ibansin tawallad. Na separate at tawakan miutas daing kanila karwa. Miutas daing kanila karwa. Aw min ahadihima atawa hambuok daing kanila karwa. Uning pagyanong miutas daing kanila karwa. Upamahan niya, miutas daing kanila karwa. Naza kalbun ala khinzira. Naza law sin Arab bukun zana nagzina manusia. Bang binatang naza bukun zana. Tamam? هذه فائدة لغوية. Ikadto ta ya kanansin iro imbawi azakumullah. Atin niya nagzina bang mga kanto. Isiyo. Kaya tanyo na nag-iyakanan? Ha? Atin niya kimuambas siya. Ha? Nama atin niya inama. Unin nama. Iro. Ina. Baboy. Masya Allah. Nakawak sila family. Sa lingkat-lingkat. Dahing ha kumposin ama iro. Ina. Baboy. Ina na kunin hukuman. Bangka niyo. Haram. Tawallada minhuma. Miutas dahing kanila karwa. Hati niya anak dahing kanila karwa. Long mo anak yaw, long mo mistiso, manjari pakaunin in pais, way pag mistiso. Haram. Sabab, in ama ibansin ina, naam, malumi karwa. Aw min ahadihima. Ataw hambuk dahing kanila. In maas. Inamuin miutas dahing hambuk dahing kanila. Example. Misal. Law ta, in ama, iro. In ina, kambing. In ama, iro. In ina, kambing. Hati na in ina, sutsi. In ama, haram, najis. Nagdakop ka ro. Wairun liyabay hasarap. Sabab di manjari. Nakawakto po. In anak, unin hukuman niya. Unin hukuman niya. Najis. Sabab lang mo yung ama. Makusugin dugo si nama. Naikanto ta ina. Ina in iro. Ama in. Kambing in ama. Nagdakop ka ro. Nakawak. Dugo. Uno ba yung hukuman kanila? Najis da? Na ama na yung kambing. Lang makusugin dugo si nama. Lang sin mga ulama. يتبع أخس والدي أو أخس أبوي نلحقه بأخس أبوي misan pa siya in ama sutsi atawa ina in sutsi paurulun ta siya paamuin sa lummi-lummi dahil kanila karwa hisim malummi kabing atawa iro agad niya pa iro misan pa in ama iro agad na pa iro atawa kan ina in iro agad na pa iro. Tama, bukon ka magbisa ama, lang makusugin dugo siya nama. Bukon ka magbiyato magkuwad. Kumangi kita, makaung ko siya namin bukon marayaw. Na, ang kandalong si mga ulama, nulhiquhu paurulun ta siya bi akhassi abaway. Pamun sa lummi-lummi din kanila karo. Namo na in iro iwan sin baboy. Na, ang kandalong si mga ulama, wama tawallada minhuma, guwa din kanila karwa, aw min ahadima taw hambuk din kanila in hambuok malano. Na, sabab law sim mga ulama idha ijtama'a an-najisu wat-tahiru nughallibu janiban najasah. Bang na hambuok in najis ibansin malano pabugatun ta in malummi ay bima'na kawata pa. تمام تمام يا شباب نعم كهاتين in
Inuno ba ini? In matan, وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم. أمبسيون وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. وعظم الميتة إن عظم بكوب. In bukog sin patay, bangkay. Namin wala na sumbay ay mayta. Min wala na nakalamuda, nakaakad na aturan sin syara. In bukog niya, iban sin buhok niya, wa sya'ruha, bulbul niya, najis. Najis da. Allahu Akbar. Ini mahal ka. Hubungin nyo marayo ha. Wa azmul mayta, in bukog sin patay, bangkay, wa sya'ruha, iban bulbul niya, najisun, najis dakatan, illa al-adami, malaing kanin manusia. In adami manusia. Ang kaumakita, bukog, sin bangkay, way nasubay, siwo na mga sapi, kambing, unin hukuman sin bukog niya. Najis da. Imbahi po niya, bulbul niya, najis da. Nah, nalong mo biya din sabang buhi. Long tabihan, buhi, kambing, pag-uwas na uto din sikin niya, sa buhi pa yung kambing. Unin hukuman sinamuin na separate kanya ito, al-munfasal min al-hay. Unin hukuman niya. Buhi pa, kambing sari nin in baboy, matampal na ito. Misalnya na separate kanya, buhi na siya, patay buhi, asal siya najis. Long time kambing. At tawakan sapi. Ha? Naiglong time buhi, pag-uwas, natimbak, naigi namin mga law taikog. Unin hukuman sinikog yun. Law mo kumako magtuy, magtapalong mo naway na malago pagtula tayo ni. Tuktukon mo na magtuy. Na separate siya rin nga buhi, unin hukuman niya. May tanto. Sa buhay pa ba ito? Ha? Way siya nakalabay pag-buhay. Taing hukin nyo in kahida, supaya ka mo. Di masa. Long sin mga ulama, atungod sinamuin, aun mabutas, deng habuhi. Long sin mga ulama, al-munfasilu min al-hayyi, hukmuhu hukmu maytatih. Al-munfasilu min al-hayy, hukmuhu hukmu maytatih. In nabutas deng habuhi, in hukuman niya, hukuman sin bangkay niya, patay niya. Bimana, in hukuman sinamuin nabutas siya doon munfasil, hukuman sinamuin bangkay niya. Bimana, bang saupama in sapi, miya tayway na sumbay, unin hukuman niya. Najis at awasot si, way na sumbay, miya tay sadya. Najis, in na separate kanya najis. In kambing bang miya tay, unin hukuman niya. Najis, in na separate kanya wakto siya buhi, najis na. In kuting, bang siya miya tay, way na sumbay, unin hukuman niya. Najis, in naig kanya wakto siya buhi, najis na. Hatin niya, in na separate kanya wakto siya buhi, in hukuman niya, hukuman bang siya patay, way na sumbay. Makadda siya najis. Ang kanda sambiling bulbul niya, najis na siya. Tamam? Tamam. Hati-hatihan na. Kamuri makahindo sin kalaungan. Na. Illa al-adami. Malayin kanin manusia. Allah. Imanusia. Imanusia. Misan siya buhi. Aw naig kanya, diad tumahinang najis. Long tanapukulid daw. Ha? Pagpukul, buhi din daw yan. Uno nin hukuman sinamuin naig din kanya napukul. Manajis na, taw lang tainigan ng siki, diabetic in tayo. Pag isin siki amin, na-separate yan to. Unin hukuman, manajis,
Namulik siyang kaulin ang najis. La. In manusia, yulmat sinallahu ta'ala miyulya. Dahing ha mga tibayhuan siyang pagmulya ka niya, siya manajis, buhi iban patay. Informan sinallahu ta'ala, walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahu fil barri wal bahr. Sabun na tuod karramna. Ma makna karramna? Miyulya na mo in anak apuan. Long sim mga ulama, dain ha mga tibayhuan sim pagmulya ka to sin Allah, di kita manajis. Sibu na kaubuhi, iban sim patay. Ang kada bukon sa hambun nali na mo yung baba ibang biyubulan, di lang na makapag-adjal. Malumi, bukon puting. Unsang pangadatan pa ka do. Sa hati ko ba in kamaasan na to nakauna. Ang kanila di pagpapagtug na unsa babara kala kakadtuan sinamuin biya mga pag-ayad nila. Ada punin haqiqatin manu siya di siya manajis. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw kita nin Abu Hurairah. Pagkita ka na sin Abu Hurairah, minigin Abu Hurairah. Was mapila waktu lima pa nagbalik na. Yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, may tulong na kain na minig sa jakaw. Along niya Rasulullah, kaunan ko junub. Mahukaw ako lang na sumalam kay mo junub ba kurakala malumi. Inakay ka niya sin Rasulullah subhanallah. In Abu Hurairah, imbar iman di siya magkanajis. Imbar iman di siya magkanajis. Sabot tayo sa bakayban ng riwayat sin hadith, mawquf kan Ibn Abbas, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, innal muslima la yanjusu hayyan wala maytan. Im Muslim di siya manajis, buhi iban simpatay. Na ini mahal ka ini kaingatan niyo sabi ha, un-aun yan mga parakala. Aun sana mo ilaw niya mga naqlul a'dha, mag-transfer mga, aun saan? Transfer long tabihan, kidney transfer ha, ikan kidney hambuk transfer pa hambuk. At tawakan kiyo lang babagin ilong sinambuk ka andeng ha mga paisin hambuk bihan transfer pa ilong ni wat mansong. Nasari na ita magbisa si magpapansong ilong ngadto para kala duhay. Sa impangasuray do. Amay pag-transfer part simbaran unin hukuman niya. Tumaalok day ni Mari. Nabangkaw imian. In part sin manusia najis. Nari mo man dyan transfer paru kay sabihin najis malumi. Biya mura liya muran siyangunan najis deto man dyan. Nahamu jahab sin Imam Shafi'i in part sin manusia na igdain ka niya bukun siya najis. Uno siya. Sut siya. Tamam? Sabab yan wayrun sa niya hikad tumadto pahambog. Sabab sut siya. Mafhum ya syabab? Ang kanda makanyo na ng mga hukuman ha bahath naqlul a'dha. Amin lang niya pag-transfer si mga parts si mawara. Na. Aun sa ambiha. Jayid? Na. Kanda lang sa mga ulama al-munfasilu min al-hayy hukmuhu hukmul maytah, hukmu maytatih. Mafhum? Yatan nyo na ito. Kawaon nyo man insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na. Uno pa'y na mo hindi masukti siya manajis bisan siya miyamatay, manusia. Ikaruan niya, samak, ista. Inista bang miyamatay na may nang najis? Hindi, itanda niya pagkaunong tayo kataan. May tao magkaun, ista sumbayon niya pa, kaun niya na yung mapukot, bismillah. Pukot, at miyamatay na rahon kaunong ta. Patay na. Sa insya sutsi. Tamam? Damikyan injarad. As-samak wal jarad. Injarad ini ang mimbya ano tayo? Ampan. Sa amin ampan malano. Ang mga hula Arab pagkaunin ampan. Iipat nila ang mga kapaya ng mga kuan malano. Kuanon sa siya. Grasa per ba? Irfan. Ampan na pag-usa to hinangon siya adjalon. Mabiya siya si mga ulang yon. Malapok na kuman. Magkularak halom sin simon mo bang makutupon. Tamam? Na. Okay na ito. Wa 'azmul maytati wa sha'ruha najisun illa al-adami. Higanap nyo rin doon. Wal jarada was samak. Tamam? Illa al-adamiyya wal jarada was samaka. Na. Samak. Ista.
Salong si mga sila maparok ka ba sa Arab in samak in nganto jin ista ba sa Arab hut وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره الحوت ano ba suratul kahf Ini syaitan amin nasabutin hut yang ngayon sin Nabi Musa alaihi salam kan Khidr الحوت است تمام نعم على كل بحث عن بين سمك نعم بها ونمنا است ما هو لما المؤلف رحمه الله بلا من التنيدة فصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني فصل أطلق ناتسين فصل أطلق ماتيني دوغاين ليس بانجيان أو نطلق ولا يجوز إبن دي منجري إن mga fuqaha bang sila mag-iyan la yajuz in kari asalin niya in ma'na magma'na siya haram basta sila mag-iyan la yajuz in kari asalin niya ma'na haram sa aun waktu magma'na rin sabi siya makruh sa aun bulian nila at ini aun biya tanda simbukon haramin maksud nila sa ada pun in hakikat sinamuin lapal la yajuz sa mga fuqaha magma'na siya lumuna siya pakain paharam na ang Imam Shafi'i mag-usal siya la yajuz magma'na haram magma'na raysab makruh wala yajuzu iban di manjari haram isti'malu pagpakay nakaanat uling kalima isti'mal masdar awani in awani jama' sin aniyah in aniyah luluunan kaya mga lay, baso, aniya, tamam, mga panyap. Awani al-dhahabi, daing habulawan, wal-fiddati iban pilang. Di man dyan mag-usal. Aun baso mo rin habulawan, la yajuz. Aun lay mo rin habulawan, la yajuz. Luluunan daing habulawan, iban simpilak, la yajuz. Tamam? may tadto sabab nasabut hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdanya la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أو كما قال من سبدة رسول الله ayaw kamu minum haluluunan daing haamuin bulawan basuraing habulawan iban simpila wala ta'kulu iban ayaw kamu kumaun fi sihafiha halay ring habulawan iban simpila may tadto fa innaha lahum fid dunya in mga yan amin mga pag abbu-abbu mga parakala mga bulawan kanila na hindi ha dunya adlaw akhirat kato yan, di sila makasaw. Hindi sila makapag-abo sa buhay na sisiksa ka ta. Naubos na yung pag-abo na rin. Ang paing kato, di kita man dyan mag-abo. Dito na. Insyaallah ta'ala. Nahangkan dalong sin mga ulama, in kumaon kaw, iban sin minum kaw, haluluunan, daing habulawan, iban sin pilak haram, bayta sin hadith. In pangaso, uno yan, tutupot sadya pag-inom iban sin pagkaon, di. Kataan sin sair wujuhil isti'mal kataan sin tibayhuan sin pagpakay bukon sa pag inuman sin pagkaon nasabot sa pag inuman sin pagpaon sa pagkaon sa amuyan ning kamawmuhan pag-usalon ada pun bukunin maana niya inhiyara mamuin usalon sa pag inuman pagkaon kataan pagsudlay aun sudlay mo ring habulawan haram la yajuz aun sipit mo ring habulawan haram la yajuz tamam aw long tawihan suru mo daing habulawan iwan sin pinak haram la yajuz kataan sin tibay huan sin pagpakay na makiyas naman to bukum biya sin kan Abu Dawud al-Zahiri among tao literalisto damin ununo sa jeng kaya may taamunan to
inakin niya di sadya man dyan magkauni ba mag-inom doon. Sa along na bang duwaing magsudlay ba magkataan, pwede na. Nahinad to, imbis sara niya long sim mga ulama, mardudun wa mahjur. Wayron nagkawa ka niya mardud. Ito man dyan Sababin siya zahiri. Unat siya zahiri, amun matampal sa jaw, nimbait amurad to. Wayroon, pagpakaisin, akal di may nga takyas, ibanin sila rin ang mga nufatil kiyas. Ang kandang tawa mo literalis yan, kunyan marayaw. Sabab kulang-kulang dahil di mga bukod na ito bapaslod. Inamin pikilan. Tama? Na. Nalong niya rin di. Wayajuzu. أو نسبت كيف الحديث مكبوة بيت سن حديث الذي يشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم إمج إنم دين هپagi inuman pila ka bulawan inyadto magbukad-kad kayo halom sintian ni nainom pasal sim pag-apo kandari man dyan ya na unyang kay wanam mga nagbubulawan ng mga kwan niya kata ada po ni namin hipag palingkat-lingkat, mga babae na niya, ito jari kanila. Ausog di man jaring bulawan, tamam? Ang kaiwanan yan na, rakala mag-cellphone ka, butakan mo mga bulawan. Lingkatan tama mga bulawan. Di man jari haram. Kaya juz. وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا Iban man jari, impagpakay, غَيْرِهِمَا dugaing din kanila karwa. Tinabang bukon na bulawan, iban pilak, okay lang. Pero saan niya? Uno naman, may mga mahal ka bato, dugaing na yung hagulawan naman simpilak. Ataw. Aw nin silver, almas. Aw nin yakut. Ano tayo ni yakut? Diamond. Almas, bang Arab. Zumurrud. Ano tayo zumurrud? Ruby. Almas, bang Arab. Zumurrud, yakut. Aw marjan. Aw sana man nakatulong niya kahoy kalbahal lu'lu laali illu'lu ina mimbiya mga pearl yaon kuan uno ben ngaan pakato yan mga musa tipay yaon katanta tama mo irasaan niya saan ka nagpahinang mga baso kay alag mga undam kuan yaon hinang mo nga tipay baya mo yajuz wa yajuz isti'malu ghayrihima min al-awani ding mga lululan napatubtugon tanyo rin doon insyaallah ta'ala balikyad tulumatun na kita nyo pasiwak ha pasapat-sapatun tanyo sa babsin matan sa jambas sa insyaallah wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin